mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu kagari ka Mujuga mu mudugudu wa Nyakanyeri habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Nzabandora Vedasta uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura, aho abaturage bavuga yuko yaraye aje kwiba inka mu rugo rwabo bikarangira akubise umuzamu warariraga zino nka ndetse akamukubita akanamukomeretsa. Ubu ngubu akaba arwariye ku bitaro bya Kitabi, akaba ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Ni mu gihe uyu Nzabandora Vedasta yakubise icyuma uno mugabo mu kuguru, ndetse kugeza izi saha akaguru bakaba bagiye kugacaho bitewe nuko akaguru kari kagiye gucimbuka. Uyu mugabo rero arangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane ku iki gicamunsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Ibi nawe nuza kubyumva uraza kwifata ku munwa nurangiza ngo urire. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko bamusanze mu nzu yiyahuye, dore yuko amakuru avurwa yuko uyu mugabo yari amaze hafi amezi 3 atandukanye n'umugore wiwe byemewe n'amategeko, dore yuko uyu mugabo yishoye mu bikorwa by'ubusambanyi by'uburaya byo kudakoresha agakingirizo, birangira uyu mugabo yanduye indwara zidakira arizo sida. Ubwo umugore yamaraga kuvumbura yuko uyu mugabo arwaye sida, ntabwo yagize yongera kuryamana n'uno mugabo wiwe, ndetse umugabo birangira yiyahuye, dore yuko umugore yari yatse gatanye kugira ngo batandukanye byemewe n'amategeko banagabane ibyo bashakanye bafite, dore yuko uyu mugore yese yishakira undi mugabo, dore ko bari bafitanye abana babiri, umwana umwe w'imyaka 15 undi w'imyaka 23, dore yuko uyu mugore yese yishakira undi mugabo. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari yarishoye mu bikorwa by'uburaya, aho umugore yamubwiraga ikintu uyu mugabo nacyumve, ahubwo agataha kubita uno mugore, dore yuko yanywaga n'ibiyobyabwenge. Ngo hari inzoga zikunze kwengerwa hano zitwa za muriture, sinzi undongoye, n'izindi z'imimanura jipo, aho izi nzoga yazinywaga ugasanga yijanditse mu bikorwa bidahwitse. Make amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mu karere ka Nyamagabe mu mudugudu wa Mujuga mu kagari ka Nyakanyeri habereye amahano akomeye cyane, ibyateye abantu benshi ubwoba. Nzabandora Vedasta uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse n'icyaha cy'ubusambo. Ubwo abaturage bamufataga mu masaha ya saa 10 za nijoro yagiye kwiba inka y'umuturanyi, birangira uyu mugabo kubera ko ngakunze kwitwaza ibyuma iyo agiye kwiba, birangira agiteye nyirinka mu kuguru. Bungubu akaba ari mu bitaro yitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu Nzabandora Vedasta akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko bamusanze mu kagozi yimanitse ndetse yitabye Imana, dore yuko bamusanze mu nzu yiwe yabagamo. Abaturage bavuga yuko bari bamaze hafi ukwezi batamubona, aho yatandukaniye n'umugore wiwe byemewe n'amategeko bakagabana ibyo bari bafite byose. Uyu mugabo ntago bigize bongera kumubona hanze, nibwo uno munsi hagaragaye umurambo wiwe mu kagozi yimanitse munsi y'urugo. Ubwo abaturage bavuga yuko yaba yiyahuye bitewe nuko yatandukanye n'umugore, ndetse umugore yamutaye, ndetse bapfa yuko uyu mugabo yari umusambanyi
yakundaga kumuca inyuma. Rero umugore arangije afata umwanzuro wo kwigendera kugira ngo uyu mugabo atazamwanduza n'ibindi birwara yakoyoye hanze akabimuzanira. Nibwo uyu mugore yatse gatanya, barangije barabatandukanya babagabanya ibyo bari bafite. Ni mu gihe uyu mugore yagiye yishakira undi mugabo, rero uyu mugabo wiwe abyumvise agira agahinda. Ni mu gihe uyu mugore n'uno mugabo bari bafitanye abana babiri, ndetse umwe ari mu kigero cy'imyaka 10 undi ari mu kigero cy'imyaka 20, aho uyu mugabo ku iki gicamunsi yitabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 dusatira umwaka 2026. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimberwa bwa mbere ugeze kuna muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye nuzabarye. Aho Noheli izaba ku itariki 25 z'ukwa 12 dushatira umwaka 2026. Mwenjoyinge Noheli, ubunane ndetse na Pasika, iminsi mikuru muyinjoyinge, kandi umwaka mwihangane urangire mutandimo akadeni cyangwa na wundi muntu mubereyemo umwenda. Abo mbwira biyumvishe, akanimero kanjye kari muri komenti, nyabuneka munyishyure mudatangira umwaka mundimo.